Sungtini kebo ke tibra sarongni makhang sokmani nugo tini kebo ke tibra sarongno ekdom kusuk eba makhang eba makhang sungri mani nugo sungtini abo haino kaisa kawi phake jotno bonosini jaksini moni shankar mura singh bobo kaisa tibra sa dofani borokno tini khub makhang sungrika bo buskangni 15 te 26 tarik buskangni October ni Delhi bo services bijuti 15 tarik angke bo Ranji Trophy thangnai eba 26 tarik angke bo Haryana ni birude Ranji Trophy thangnai kaisa jung kungsuk jangnai ko khai obono bo team ni captain mankha te captain ngai bo atino bini tinno lang thangai nai te sabo chance mangkha naidi tini better ni pokhe hangke Sridom Pal mungoi bongke vice captain chance mangkha 2 number ke Bikram Kumar Das obasudo better Bikram Kumar Das eba 3 number ke Rituraj Ghosh Roy eba 4 number ke Hamuno Bihar আর 5 number ke Raja De ke tini all-rounder onke naide Moni Shankar Mura Singh bongke captain ni position thungnai eba 2 number kai Vijay Sarkar mohgai all-rounder player 3 number kai Shankar Pal আর 4 number kai Bikram Devnath আর 5 number kai Swapnil Singh আর 6 number ke Shubham Ghosh ke naide tabu wicket keeper ni bisingo duijon tongo Babul Debai আর Nirupam Sen ke tabung ke naji spinner ni bisingo ke Vicky Saha tongo eba 2 number ke Parvez Sultan engkata pesharong ni mungka Abhijit Sarkar Ram Datta ar Ajay Sarkar Arjun Devnath jung tini hamiani tingi mangya kahamni tibo nukhangke jung tini obono video siramjago tauni hinba mo kaisa chini tipra dofani kungsuk jaknai no klayo jung tini Ranji Trophy eba Delhi thangge Ranji Trophy duita match 15 tarik kaisa 26 tarik kaisa duita match thungtani chini ajago captain manka Moni Shankar Mura Singh bo bini tinot langai Noya Delhi bo Ranji Trophy thangnani diki thangai tongo mia Cricket Association ni borongni Cricket Association ni borongni press release khlai kaisa notification sakok jaka norok notification norok ani video ni display bon rok nugui tonga eba norok naina ngke ang norok no video bon rok description no thangai naimannai norok video no asak sajak ngke norok share khairi dite comment khainani tabokni ngke hambai।